kwami i-event hambe ngohlala la because benginetag i-artist access la mama artist ahlala khona meqeda ukuperform bekusho njalo noma amanye bengize bephuma ehambe mangihlala lapho kuhlangana nelinye lesbian first of all lesbian la khona ninuka umchamo lesbian izileke intombazane ifuna ukuba umfana lesbian la khona ninuka umchamo ligqoke ngambi alifakanga ubra already nje uyabona sengiyimpenga lelo lihlolelo asuka umuntu okhona eze angi-approach okay ukushela umuntu ke noma umthanda usebonini ngathi ubebona abantu bengijabule magutshu sushabona ukuthi umuntu ka-social media eze kimi mumbi ngeke abantu engiba-attractayo Jesu angeke eze kimi bengikulive ngaleso sikhathi ababekulive wamcela bengifakazele because mina njalo uma ngikhuluma into vele kuthiwa nginamanga bengilive ngaleso sikhathi leso eze kimi ethi sihamba sonke ngithi mina siyaphi athi siyakwami noma siyakwakho ngithi siyokwenzani athi ngifuna sinyobana yo bafethu yabona ngaze ngafila ngivela ngafila ngathi inoba mawubheke mina ubona mahosha noma ubheke mina ubona islim mina ke nkosi yami ngenhlonipho engiba nayo nakhona inhlonipho yokufake because mina nje mawungidelela kunanhlonipho I was calm as fuck. I'm sure now uyayibuza ukuthi how come uma kakutshe bekhama I was calm as a dick as fuckest. Ngiyangizwa ukuthi ngithini ngithi ngize ngihambe nawe nje nguncengana ngiyahalela mamasi ngithi mina uzungihalele nje unalo nipipo umuntu wakho uyaqhufuza noma kwenzakalani cause uyistaba ukuhalela ukuthi senzeni athi sakwenza ubin to bin yabona nje ngingasamnaki indaba yakho qale ke umngane wami lo malahleka usenzinto zokulahleka phume ngithi ngiyobheka yena ngaphandle ya ngakhumbula ngimshiye naleli bhaki okay ngiqhubeke no life abona ukuthi ngilife aphume kimi cause ubebona ukuthi uzoba exposed yazini ithombe zakhe ngizoyithola noma ngiziposta ukuthi ku Facebook ngizohamba ngocinga kuma live records wami nizombona lo muntu lo ukuthi okay it's fine mathiwa ke uma ubhekile ngibona ngathi ngiyahosho zakhe noba mangiye kuma event ngiyeluko halelwa zitaba ngiqede ngihambe naso ngendlini wesiphatha uthi siyendlini yami uthi asambe nisekwakho uzongiyobela kwami okay sharp iqhubeka indaba sihambe sishiye amabhiya awu7 beers esafana bese 12 yini ya fisa thengi 12 sishiya amabhiya awu7 ngihambe bese ngivalile ke lapho life because bengishawa ibheji ngihambe ngiyocinga umalahleka ngiphuma nje ngiyakumalahleka ngifike ngihlangane namanye zama artists okhuthuza osimza bo just nje ukuthi sixoxe sayixoxela nabo bosiyami nje kwabamnandi kwaba nje I think ngihlale ngaphandle for like 30 minutes before ngihambe ngithi mina ngipha amanamba wakho so rethi uzongifonela uma uhamba yimi nginamanamba wakho because bengifaka isim card sim card sereni sifuna ufone ngeairtime athayo uzolokhu ungifonela futhi ngiyikhohle indaba yakhe ngibuya akekho ngimfonele futhi ukuphathi ngise stage ngithi sharp ngibuya weka amabhi ngiqonda ukuthi okay shisa amabhi wathathile noma kwenzakaleni ngithenga enye 6 nyangizwa ngiyi1 phela uma lahleka nayo uselahlekile double problems in top of the table of mine now ulahlekile uselahlekile amabhiya alahlekile ngiyinja nje angina battery ngapha on top of that thenga enye 6 leyo 6 ke ngiqumbe phansi ngiphuze I think bese ngisengiphuze 2 kusele 4 aqhamuka ngimbuza ukuthi iliphi amabhiya athi hayi uyawadingani usuthenga amanye phela mamasi cela uzongisuna yo lapho mumbi lokho yomenza kanje bamubi kakhulu lo muntu yo ayisigogo wesitabani iyabona nje ukhulile ugogo mangithi ugogo wesitabani bekugogo wesitabani lo ya yo akafaka brown gold skipper simhlophe si transparent ibele libacaye la yo not in a bad way but guys malesbian nane gcineni kosuku namantombazana ningamantombazana ikuku iyanuka bakithi iyanuka nkukulu wami ikuku nawe umqeda ucama awuthunta ukuthi sisule makuthi kumele ukuthi usule ikhopha liyanuka bakithi ubra kosami awudalelwanga ukuthi ufakele ukuthi ngoba nakho umuntu wesifazana noma udalela ukubamba ibele liwayo noma ungafaka isport bra lo muntu yo yabona that mina ngichiyo mina I don't know ukuthi ngenzeni ngoNkulunkulu okay sharp ngithi mina ngipha ubuye malahleka mebuya umalahleka kahle ufuna amabhiya la elikhombe ibhakede alilande ulokhunju alikhomba ukuthi lilapha nakhona likhonje omunye umuntu ukuthi nade nomngane wexhosa because masiqeda ukuphuza lesibeka ngaphezulu ama empty like ku basket aliboneke lo umngane wami athi cha nati ibhakede nanti sibona ngapha aphika ayakusilo nani futhi khona nami ngize ngisho ukuthi akusilo lele seliswele namabhiya u2 ayikhona kani aphinde kumalahleka ayilahla aphinda alahleke futhi
sengithe sekusele le4 nale 2 le futhi sekusele i3 nga kusele ithunga aphinda lahle sengiyomcinga ke mangibuya yona le 2 le ibisele naye seko futhi ngingabuzi ngifocus kule 3 lengiphuzayo nyangizwa hayi sekhuye ukuthi kuyahamba eqeda ukuperform ukhuzana ulokho engibele senjalo le ndaba like I'm already pissed nyangizwa ukuthi ngithini but mina nkosami mawuzohlangana nami in person ngizokuthuka ngenhliziyo ngizokuthukunye ngenhliziyo already bese ngimthuke ngamqeda like cause akuna respect umushela umuntu guys ngishela ngiyintombazane ngiyashela but awukwazi uthi umumbu unuka umchamo namaqhwapha ugqoke kambi kulenga amabele uze kimi ngikhalela samba phela sokwenza njani maqonda lamehlo athi kimi yo bafuthi beke ukuthi ngiyishaye phansi and nginalento ukuthi mina abanye abantu ngiyazi ukuthi bangiprovoke because bangicuphile if we content creator sometimes khona nje umuntu ongakufunda from social media akuprovoke obucuphile afuna retaliate bese ni unjalo yabona into ku social media uyayenza in real life nje uyathukana like nje ngizama kuba khama ngabakhama uma sehamba kuseleke manje le 3 le mina vele umuntu ophuza kancane kuselele okay le 2 seqedile le n kusho ukuthi uphuze le 7 le ebesishi uyiqedile ngangambuza futhi uma eqeda usethatha ke live ke manje usethatha ibhakede live athatha ngithi manje uthathelani why ungaceli hawu mamasi cela ungodla phela mina ngasebe yo afothi yo mina ngisebenza mamasi hawu mamasi hawu ungabe ukhipha amabhingi ngithi mara sewuqede i7 lapha kusho ukuthi phela mina I think bengisaphuze 3-4 ngisho ukuthi ngithengela wena utshwala awukwazi futhi ukuminya uphuziswa angisho ukuthi angiphuzisi but awukwazi ukuminya uphuziswa uphuzela ukuthi ufuna ukuqeda ngoba uyazi ne price yakho ayikhonakala la asela u3 asezophuzwa nomngani wami ke sekhuye ukuthi bayahamba ke bekhulume ucela yo bafowethu ucela amanye amajita shuthi ngaba ha majita ngiyacela bakuthini nginike ulift akanamali lokuyela emuva ngapha lo muntu uthi uhamba nami yo ngapha lo muntu uthi uhamba nami oh sharp sekukhuluma ukuthi kumele khanjwe ke athathe ilokhu nje ilo ye1 ngithi mina mfethu ngithe ungathatha like ngiyangizwa ngithi mfethu ngiyacela singaxabani ngithe ungathatha hawu sungaze ube iqonqola latshwala hawu mama sicela ungicabuze mina ngiyakuthanda ngalelo ukubhebha yo ilapha engiqonde khona ukuthi lo muntu lo inomba kamazi makagutsha uzwe khona la sididi ukuthi uma kagutsha abantu babethi hawu makagutsha maka ngaqonda ukuthi lo is not knowing uma kagutsha ubone I was wearing nje decent niyibona outfit be with dress and ne coat ngapha like nje bengumuntu nje o decent ayikhipha into ibikhombisa ukuthi maybe ngizela ukuzohosha lapha noma ngizela ukuzokwenzana hawu yabona mina ngalelo kubhebhenyenya mina ngizobhebhenyenya lapho iminyakazi amabela athi noqa amakhwapha yanuka inquzi yo afowethu uyabona nje yo mina still have trauma umehamba ke uwathathile ke lawo mabhiya lapho wathatha wabaleka amebaleka gudugudu umekambi yo nje wabaleka waphuma wagijima nawo mefike windi uthi kanje like yo guys yo izinto enzenziswa indlala sometimes because sekuyindlala phela le bisikhuluma lapha yo olukhala since nakazi nokurealize lethi kahle kahle lesistabani besingijwayela kabi besingangirespect besifuna umoya wami and umoya manje because sengikhona la in front of the camera ngiyawukhipha umoya istabani leso ungasazi story ngalalela story last post engicela ukuyiposta but istabani sithema siqala ukuhlangana nami that was a like language engena respect I was so bebana how ngikukhatha yabo nje lawo ma language lawo taking advantage ukuthi uyazi ukuthi if I retaliate it's gonna look like uma kakuja kana order what on top of that waphuza utshwala bami ngathula phezwa on top of that wabaleka nobunye wabaleka live wathi sesewindini wabhabheyisa wahlekwa I love you ni understand nje sengikwi event ukuthi kwenza kanjani senginabantu bebengazi so usisibhuti lo mele nandi screenshot iqala ngizolanda screenshot because ube live menza lento ebezenza lesi ngamakhulu futhi amabomu ngamakhulu amabomu ababuku live amgazi bazongifakazela I was so calm Nkosi yami ngizama ukuzenza ngibe calm because lento benginyanyisa because tell me why umuntu ozoza kuwe hi akubanga na hi futhi iconversation yethu yokuqala uthe iphi indoda yakho ngithi which one nathi namadoda amaningi ngithi cha maybe khona umuntu omaziyo ukhuluma ngamuphi
athi ishi ngiyaqala ngalokhu ukubhebha. First conversation. Okwesibili, hawu mama woza lapha kithi ngizokukhotha. Like you understand that conversation ukuthi umuntu usuke kuthathela phansi. So bengisacela bangani bami le number le anganoma ya WhatsApp but ngeke ngamfonela ngayithola efonini. Nimtext ku WhatsApp. Ngicela nami ngizomtext. Sawubona bebizwe sithunywa makaguji. Mawuqeda kuye ne screenshot la ku comment section. Uyayitext inamba ku WhatsApp if una ma SMS ungasenda SMS. Sawubona webebizwe sithunywa makaguji. Nyangizwa. Sabona webebizwe sithunywa makaguji. That's it. Nifike nje nisho njalo to show irrespect ukuthi ngizwile isicelo sakho uthi yena uthi nje uyabulawana yena u10 ababe kule form gazi yazi kuzoba ngathi ngiyisakho ababe kule form anganoma bakhona la nje just quote some yazi lo muntu ayikube content creator sometimes kuyanyanyisa angifuni uqamba because kumele uact as calm ngisho sobona ukuthi uyadeleleka for the sake of ama fans wakho ukuthi ungazibahlamba ngathi umakho uthi ubonakala ethuka usibani lapha yena uze kimi Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangimakaguji expose lesbian lahlangene nalo olaphana ku events bekayo kulo. Hi guys, kan bantu kahle banjani iphi respect like uthatha njani futhi tshwala bebantu bunathi ungakanikwa uzujonje ugijime nabo baleke nabo like it seems like kunebantu leti ngcono tabo dingakwadi kusebenza kahle makaxoxa lenzaba and I'm just asking myself ukuthi what ngivele ngiyasho ukuthi igirl waze waba patient Nkosi yami because if it was someone else bekovele nje qhuma imbama kuleyo ntombatana leyo because ilihlata iyazelela ayihloniphi nje kwakuhlonipha. Hey-bo, do comment your thoughts down on the comment section. Wena wawungenze njani? Mina nawe siyabonana next time. Signing out. Goodbye.